Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas anapauwan. Narukop nga ayan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan mo. Umaykan pari James, hinta pa agmerienda. Nakapaspas nagkamanan kadagiti tartaray maanam a radyo kas kada TV. At ngamin mga ayab kanyak nga agwiring pari Alan. Isa masapo lang malpas ko na gitoy. Tapno saan ako nga ag-overtime minton pikat. Ay na pare, nagagat ka launay. Maparigat ti bagim ano idardaras mo amin na trabaho. Nasken nga na makasapulak iti pagmatrikula na iti anak mi pare. Ken saan la areta? Ado pa'y nga na iti babayadan mi. Hunay mata. Kalaat manan nga sakit ti ulok. Oo. Agluluaman ng dagat pare. Anya ti ko na ti doktor, hindi nagpakita ka. Kinapudno na. Sa anak pa yan pare. Anya? Ay na pare, ingkag pakitan iti doktor. Tapno masigod no anyaman dayta. Makitan to pare. Awan pa'y ngamin kwarta mausar. Pare ti panagpa-doktor ko. Ay na pare, di mo yalang-alang dayta abanag. Agpakuyog ka kini bakit mo. Tamapan ka agpa-check up. Kasano da ito yan lakay? Di kagsangit bakit? Dakkel ti kasi ti apo. Kasano nagtultuloy ako mapsut ti panagkitam? Kasano kami laangan kadagiti anak ta? Kas nakon, agtalag ta iti apo. Ipadas ta iti imbalakad ni doktor nga ramilag. Sapay ko mga rod. Kasan ako maroon ti sakit dagiti matam. Sapay la ko mataging bagtumatlaang. Tapno makapagtrabaho kamatlaang iti kumpanyayo. Kumusta ti panagpakitam iti doktor anak ko? Anya nga iti kunana. Ininot matan ako mapsot ti panagkitak nanang. Kat siguro iti doktor. Gapo ka no dayta iti panakapwerpwersa iti matak. Gapo iti trabaho kas electrician. Anya? Kat anya nga rod nga iti kunana nga aramid amanak ko. Kung ati doktor, nagbakasyonak pa lang iti trabaho. Ken andarag iti vitamina nga enersita na. Maiso kanot ti tumarag. Ala, agtungpal ka iti imbaga ti doktor anak ko. Barang saanan nga agturtuloy ti panagkudrap ti panagkitam. Wala na. Kat agyaman na ka na iti pamagbagayo. Dayta tinaala na itinakaro a kinagagat na nanang. Kasanumat ngamin. Dandan di na kaya ti agina na. Iso dayta. Nakaala ni ti sakit na. Napasman a. Ay na anak ko, di ka kumamatag sa uwa iti kasta. Patib karam ka di ti pakinakam ti asawam. Ita akasapulan na ka anak ko. Pasensya kayo nanang. Mariribukan ak ngamin. Gapo ka dagiti mapaspasamak ita ka ni James nga asawa. Kas nakon, anding ayam ti asawam. Gapo ta kasapulan na ka ita. Kasapulan na ti pamatagyo a pamilya na. Uwan nanang, namnamaan nyo dayta. Napatag kada kami ni James. Tatang, anya ka diti sapsapulan nyo. Itay kayo pa'y laeng nga agar-arikap di talamisaan. Kitkitaak nga ro tayo notebook ang nakalistaan na itinagurder itidanom anak ko. Awan samot tan dito eh. Sapay umay dagasan ni Mang Paolo dahil dyan ton madamdama. Alla ni tatang, day taman o. Adda di tasangwanan nyo. Apay, di yo ka din makita? Anya? Iso aya dito eh. Impagarap ko lakit din na nabati ang notebook dito eh. Iso day tatang. Basaan nyo ngamin tinakasurat ah. Ay na, JR. Kas kalagdadamo. Mabulbulsa kan day ta amam. Iso adinan makita day ta notebook. Sige, JR. Inkagrubatan. Ang mga numaladaw kay ti papanamo iti eskulaan. Wan tatang, ngamusan kumamot akas ta ti panagsasawam kini tatang ananang. Nakakaasilang nga roden. Ngam kasta pa'y lang ti panagsauyo. Alakit din anak ko. Mapankan. Okay lang kanyak na dyan.
Di mo pagparikutan na iti abanag. Ay na, saan kan nga agbagkat, James Baraw? Da ka may latan di tao Sana balay, kabalan mi mag. Amang ano nakarkaro ako mudrap ti panagkitam, numapwirsa ka Mang Paolo, Ay na, day ta ka manin. Nakalinliday ka manin. Apay aya. limami isan ti panakilangan ti asawa kanyak. Di na siguro maawatan ti sitwasyon ko. Nay, apay. Pagkunamat iti day ta. Basta, Mang Paolo, mariknak analami isan ti panakilangan kanyak ni Melody nga asawa. Mala. Di mo pala panunutan day ta banag. Agpaimbag kakit day. Amangan no agparikot laang ti asawam. Gaputawan ng trabaho. Kat na ito ilangan water refilling station ti pamastrakan yaw. Saan na nakas ide? Adakkel agatad ti maigaman na. Tsaka mo, Mang Paolo. Talaga masaksak tanak. Gapo ka na gito'y mapaspasamak. Bilibak matkan ka Melody friend. At dalat ta kwartam. Nga uri awanin trabaho nila kay mo. Pagkunamat iti dayta. Wala, gapot na at dalat ta pangilibrem kanyak dito restaurant. Kas ita, inawis nakmanin nga umay mangan. Kinapodno na nemya, dakkel ti parikot ko. Diyak kayatan ti agrigat pa Anya, apay ko mga grigat ka ngay. Idinto ta addamot lat ta negosyo yo. Nga uri awan trabaho nila kay mo. Panagkunakit umdasan day apagbiagyo. Saan nga agnanayon anapig sa tinegosyo, friend? Kasano no kumapsot, kat malugi. Ay na friend, kasano ko maamalugi. Kada kayo mo ilaang ti adda kasya ang negosyo na iji lugar yo. Iso nga rod akanayon nga ado ti order kada kayo. Saan ka di? Basta, mabuti nga kiti mabalin ang mapasama. Iso ang nakaikadeng akon. Ay nga ti kayat masawan. Panawam ka din ni James nga asawam. Gapo iti kasya akasasaad na. Saan mo pwede kasta? Ngam kayat ko lang ang makasigurado asaan to maagrigat agiti anak mi. Iso ang mapanak agtrabaho di syudad. Anya, Kat, nagsarita kayo ka din kini James may papan iti day tabanag. Saan pa'y? Agpakada aktulatan kan kwa na intong siguradon nga damastrakak. Awan tumatan ti maramidan na. Gaputa siyak itan ti mapaturay. Anya? Melody, balasang ka Adto ti koleksyon itangal daw. Pasensya ka na. Napirdi nga mintay may sa amasyain. Isu baset tinadeliveran may. Hangam sana balay. Natarimaan matkit din. Balasang ka. Inusar mi ti dadumaan na pastrakan itangal daw. Isumat nga minti ko na ni James. Kasta ka di Mang Paulo. O sige nga rod. Awan mo't ti maramida. Gaputa desisyonan na mo't tandagita banag. Pasensya ka ba kayo? Masapol nga min a desisyon nag-adagos itay. Tapno saan na maladaw una lagi ti orders. Alawanan, kaslaawanan ti imbagak. Sige, inako ni Jesseled. Nakaluto akon. Mangan kayon tulatan kadagiti anak ta. Kayat kun ti agina na. Nabanugak anak kilabada ang nagmalmalam. Agyaman parehalan. May kaadagos itay inawagan ka. Kasano, tanagak iti ibagam nga daka dito'y bar. Anya ti aramidem dito'y, idinto tamaluman. Anya ka tatirumbang aramidag pare. Kasadya kon mapagsusurot na itar aramidag. Kapag ang mariribo ka na. Di ka mawatan pare. Anya ka diti kayat mo asawen. At ka di parikot. Madamdaman to na pagsaritan to na itabanak. Paginom takit di. Tapno makalipatak iti oray apagbiit lahi. Anya? Good evening, Eunice ang anak ko. Ha? Nabarbartag ka matan, tatang. Apay ngay anak bartag ka. Sige, sumrak kayon. Agyaman na kanak ko. Nagmayat gayam ti kastoy. Urekas ka sa no, malipatag ti parikot ko.
Saan na rin ba nga nagbartag ka, tatang? Amangan no kaungat na kantumanan ni nanang no makita na ka. Okay lang, anak ko. Nairuamak mo tal. Pasensyakan, yun is anak ko, ha? Sige, inako ni tisilid mi kaninanang mo. Mangan kayo kumapay, tatang. Okay, aklang, anak ko. Sige, inturbigatan ng mga anak. Mapanakon maturog. Lay, si kamagayam day ta naka-flashlight ang masabat ko, Alan Barok. Apay, sa dino tinagkapwam. Kwa. Naggapuak iti resto bar. Kadwak ni James agayem ko, nana? Anya, ni James nga anak ko. Pasensya kayo, nana. Naginom kami. Naimbag nga rod. Naloko'y kumatlaan nga agawitin. Anya, ang apay, adda ka di parikot ti anak ko. No ti kasasaad na ita. Adda mo ti pamilya na amangan dingay kunkwana. Nang runa ni Melody nga asawa na. Jack masungbatan day tanana. Basta, nakitak analiday unay tigayem ko. Anya, ay sige nga rod barok, tamapanak ije balayda. Kayat ko ang makasarita ti anak ko. Awan ni nanang, lola. Rimwar mo't itay. Kahit ayan nga ruden ni tatang mo, Yunis Apaok, nakaturog ka din. Well, lola. Nakaturog. Apaman ang nakasangpet dito balay. Saan pa'y nga ruden anang rabi Di mi ammo, nunangan itinaginuman daw no saan. Ay, unay mo ten. Sa dino nga min ay tinapanan ni Melody. Jack ammo, lola. Bayan nyo. Padasak manan nga awagan iti cellphone na. Sige, Apok. Awagam ti inam taagawi din. Saan arumbang agpakpakarabi ije ruar. E dento tawan kadwayo dito ibalayaw. Well, lola. Sige, in kayo kitaan ni tatang. Insimpami matkit din ka ni Manong JR ijay kamada. Saan ang matinag? Gaputan na irutan ti turog na. Kasta, Apok. Diyo baybay ti amayo. Well, lola. Talaga adi mi baybayan ni tatang. Ipatpatag mi ngagkapsat. Nga uray kas jay ti kasasangaad na. Ay katuwa na, Apok. Katagyaman ak unay no kasta ti panirigan nyo. Malangarod, agawi dakpay. Awagan daklaeng no dakasapulan nyo. Well, lola. Katagyaman kami unay kada kayo. Nasayata sinmangpet kayo, nanang. Nabartak ni tatang ang nagawid. Makapasuron. Awan lang arudon mararamidan na. Agbartak pa'y laang. Di kay kumagungat, nanang. Ang mga nuwaddamot na dagsa na parikot ni tatang, iso ang nagbartak. Di mon ikalintagan day tamam. Awan kit di ti panunot na. Bagi na lang ti muna panunutan. Apay ngay mawag ka, friend. Arabiin, saan ka kadi ang makaturog? Iso nga inawagan na? Maumuma ako, Nemya. Kaya't kung ti pumanaw di ti balay. Di akon kabaalan ti makadan na ka ni James. Anya, apay nga min. Anya ka di ti inaramid na di mo nagustuhan. Basta, maumuma akon iti kasto yung sitwasyon mi. Awan lang arudan mararamidan na para kadag iti magastos iti balay. Agbartag pa'y laang. Maawatam ko mati asawa, Melody. Narigat ti pagdaldalanan na ita. Iso asi ka kumakit di ti kang runaan na amang papigsa iti pakinakam na. Adtoy tatang. Mangan kayo. Kan inlutuan kayo. Tapno ada igupan nyo asabaw. Kan makaginawa tirik nayo. Ayaman na kanak ko. Apay, kasta ti aramid ti pagulidanan nga ama, James? Melody, bakit? Pasensya ka lang man. Marigrigatan na kami ni Tikastoy ang sitwasyon ko. Inutan ako mapsot ti panagkitag. Diakon maawat Tikastoy ang nagbanagak. Panagriknakat agmay sa akon. Adula, amin dagitang ibagbagam. Makauma ti kastoy abihag. Marigatan ako na yan.
Saan nga umdas ti malala tayo iti water refilling? Iso ang nakapagdesisyon akon. Inak manggad iti syudad, mayat ka man, wano saan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ni James. Gapu tayin inot, ako mapsot ti panagkita na. Gapu iti dayta, nagbaliw mo ti panakilangan ni Melody nga asawa na. Kabayatan na, si susuporta latamat ni Nana Diling nga inana. Gapu iti kasjay ang nagbanagan ti anak na. Iti may sa amalan, kastaunay abartak ni James ang nagawid, kat kastaunay mat ti pungtot ni Melody. Gapu iti dayta. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim ko, ma, Melody, bakit? Di na kami ko mapanawan karagit ang nakta. Kasano kami langan no madayo ka? Nangruna na kita agad-adal nga anak ta. Asino pa iti mga sikaso kadakwada? Diyak ko makayat nga aramidan ti kastoy James. Nga masapol asya kon ti agsakripisyo para matlaan kadagiti anak ta. Saan nga umdas ti mapaspastrat ti basit a negosyum no iso ti karkarit mo? Saan ba't nga iti kasta, bakit? Huston! Uray anya pa'y ti ibagbagam, mapanak ijay syudad. Inak manggad. Apay, narigat ka di ang maawatan dayta? Gusto nanang, tatang, aking naawatan kayo kuman. Di kaya agapa, kababain ka dagiti makangag akaruba. Unmat ngamin, tatang, nanang, sumardang kayo kuman. Nagipulong gayam kada kayo ti apuyo, nana. Apay ka di aya anak ko. Anya tinagapaan nyo. Agsangsangit ni Yunis nga apok, nga imay ije balay me. Di da kay kanumaanawang agsinsin nung bat. Kasanumat kami, nanang. Di nakpalubusan ni James sa manggad. Kasano kami laangan? Anya, di mo't adda pang gadam. Apay ako na adi nakapalubusan di anak ko. Ije nga min syudad ti kayat na apapanan, nanang. Lumabalabalin, diyak ko mapalubusan. Anya, kano nagadayo ije syudad? Asino nga iti mga sikaso iti pamilya Melody balasang ko? Nanang, maawatan dak kumamat. Para matlang kadagiti anak mi, no apay nga aramidot ti kastoy. Sana pali. Asidagdamot kada kayo. Ala, tapno sana na dumakkel pa ito eh. Palubusan ka na mapanagtrabaho iti syudad. No dahito ti kayat mo, Melody. Anya ti kunam, pari James. Mapanagtrabaho ijay syudad ni Melody. Wen pare Alan. Pinalubusak latan nga uray agtokyad tiriknak. Ngam apay-apay lang nga masapol ang mapanijay. Tiyan mo kat napigsamot ti negosyo yo, saan ka di? Ken may sa, dakal mo ti birok na. Ngagpapa ay kas kahera iti may sa groceria ijay ili. Kurang ka no pare. Iso akayat natin mapanagtrabaho ijay. Kasta ka di. Wala. Palubusam latang arudan pare. Nalabit, kurang ngagpaiso ti mapaspastrak ti negosyo yo para kada kayo. Wen pare. Palubusak latan tapno sana na dumakkel tiririmi ato. Nakakaasim ata may ramaraman ng iti duang anak me. Wen pare. Umay kang arudan. Itulod ka ni Jebalayo. Umay tanto manen agpag na dito parke inton maminsan. Agyamanak pare Saan na ta nagbalit ti panakilangan mo kanyak nga oreno kastuyin ti kasasaad ko. Agpagayam ta. Uray anyat mapaspasamak. Saan tong agbaliw day ta? Nanang,
mabalin. Di kala ko man pumampanaw di ti balay. Diyak ko makayat nga umadayaw ka kada kami. Nang rona kat kastan ti kasasaad ni tatang. Pangaasim ko mamat Ayunis, anak ko. Maawatan na ko ma. Masapon nga aramidak ti kastoy, tapno makapagtuloy kayo nga agadal. Saan nga umdas ti mapaspastra ti basit a negosyo tayo? Gapo ta dumakdakkel mo ti gastos yo. Ngam nanang, napigsamot ti water refilling station tayo Umdas mat day nga agpaay kada tayo. Kan may sa, adan trabaho yu jay sentro. Didak lang amin maawatan, JR. Ngam para matlaang kada kayo no apay nga aramidak ti kastoy. Isa ang maawatan dak ko ma. Palubusan dak ko man. Bayan nyo, apaman ang makaurnungak, agawi dak adagos. Ikarit day ta. Diyak la kayat amabitin ti usarin nyo nga ang kabsat. Ala, palubusan yung ti inayo. Napatid kayo ken kwa na. Umadayo, tapno makaurnong iti pagadalyo. Oh, JR, di mo't kayat mo tinursing a kurso? Wan tatang, day tati arapap ko, sipud ubingak. Matong pala ang dayta, inton makaturpos ka. Iso asay-sayatam ti agadal, ha? Tapno adagong ko na ninanang nyo ang nagsakripisyo para kada kayong agkapsat. Nagturid kan nga agpasyudad, Melody. Awan pa'y matgayam sigurado amastra kami jay. Apay, impasigurado ka din ni Belo ang maala ka iti kumpanya pagpapaayan na ijay? Saan mo't ket di, Nemya? Nakuna namat adakkel tinamnamak. Gaputa kahera mo ti sigod at trabaho. Ay, oo na yan. Sige nga rod, friend. Agan-anad ka ijay papanam. Agyaman ak, friend. O sige nga rod inaklumuganan. Adan ti ba sa pagluganak? Sige, Melody. Diyos timang tarabay kan ka iti sa dino man apakaysadsadam. At to'y tatang, mangan kayon. Nakaluto kamin kiniading ko. Da kayo ngay agkapsat. Saan kayo ka di pa'y amangan? Mangan kami maten tatang. Aggigiddan tayon nga agar mo, sar. Kumusta nga taitan ni nanang yo? Nasayaat mo't lang at ati kasasad na. Saan pa'y mo't ngamin nga imawawag sipod nagpasyudan? Wan ngagpay so tatang, dua alawasan, sipod nagpasyudad. Ngam di man lapulos nagparik na. Urayan tayo latan Nalabit ama kumikom laeng iti trabaho na. Iso adi na pa yan masangot ti umawag. Madanagan ak ngamin anak ko. Mamin anumat lati umawag ngayon no kayat na. Bayan nyo, tatang. Padasag tumanin nga awagan ni nanang. Barag makontak kon, kat maamuan tayo ti kasasaad na. Wan ngagpay so tatang. Sige kit din, mangan tayon. Sakbay ngagbaaw dagiti makan. O sige anak ko, ken amangan numaladaw kayo na mapan iti pagadalan. Kumusta nga tamatan ni Melody agayim ko? Ay, awagak man kiti. Ni, isumat tumawawag. Hello, kumusta kan, Melody? Hello, Nemya. Nasaya atak matlatta. Nang saan ka naawat iti nagaplayak. Isong agsapsapulak pa'y lang iti trabaho. Apay, di ka man la umawag iti balayo. Madanagan damatan kan ka. Mabainak namin. Umawag ak tulatan kadakwada, inton adan maipawit ko akwarta. Ngamrumbang laang nga ipakaamom kadakwada. No anya tipod no akasasaad mo ita. Karbangan damat amaamuan, gaputa pamilyam ida. Di ka madanagan, Nemya. Awag ak tumutla ida. O sige nga roda, kastapay. Bye! Sige nga Rod, kastapay. Agan-anad ka dita, Melody. Bye. Ay, una yung tigayam ko. Sa bahalin samot tin tinasumok na iji syudad. Saan samot tin apanggadan ti sinapul na. Nasayaat mo't tanalagip mo't imawag ka na kami bakit? Kumusta kayo ditan? Pasensya kan. Mabainak namin nga umawag. Gaputawan pa'y nabirukak idi at trabaho. Ngam ita, addan. Kan, ada impawit ko akwartayo. Nakanagan ka ni JR. Numarigatan ka. Agawid ka langan, bakit? Saan lakay?
Kaya't katulungan iso nga daak ditoy. Kat bay anak ko mga ramid iti dayta. Alangarod bakit? Agan anad ka dita, ha? Ngam numarigatan ka. Agawid kan diti lugar tayo. Manong JR, nangag mo ka diti imbaga itay timay sa amang mangan ijay kantin? Ti kadi may papan kini nanang, ti bagbaga mading ko. Wen manong, pudno nga taday jay. Kasladyak mamati. Ipatpatig na tayo ni nanang. Nang runa ni tatang. Imposible mat ama aramid na tikas jay. Di mo pala bagbaga day ito abanag kinitatang ha. Tamangan no ad dangagliday. Sige manong, kan maysa, saan tapay matla sigurado? Nupod-nuwan no saan ti may papan iti day ta abanag. Husto ka din ko. Amangan no chismis laeng dagiti nagsiping ti dila na. Tinangag ta. Win nga rod Ala, sumraktan manong. Mangrugin ti sumaron a subject ta. Agkita tantulangan iton malam. Agkuyog tanto nga agawid ha. Wen, manong. Oh, ato yung ti koleksyon itangal daw, James. Idulin mo, tapno da aramatan niyo kadagiti anak mo. Naikisay amin na yung dagiti sigod ang maikiskisay. 7,000 amin dayta. Agyam anak mang Paolo. Dakkel ti kinita ti water refilling itangal daw, ah. Apay, basit ka di ti kinita na kadagiti napalpalabas sa bulan. Tapay akas talauna ti danag ti asawak. Saan, James? Saan pa abim mabait ti 5,000 ti rimit mi kankwana? Hangam, kurangan na lata. Mang Paolo. Dispensaram kumaa, James. Hangam, panagkunak. Talaga, asaan ang makontento ti asawam iti mapaspastrag ti negosyo yaw. Bayan nyo latan. Sana bale. Adan panggadan na ijay. Kat makaipatpatulod pa yan. Nalabit. Kaya't naklanga tulungan. Nasaya at matngarod ano kasta. Ay, sapay la ko mga road. Taagtultuloy ti mayat agasat na nga agtrabaho ijay syudad. Wan nga rod mga Paolo. Idawdawat tayo. Asapay ko matakanayon anasalun at ti asawak. Nangruna kat adayo kada kami a pamilya na. Mangan ka kadin iti armusar anak ko. Nalpasan anangan dagiti anak mo. Saan da kan ariniing tanaimas titurog mo itay. Nanang. Jackson, maaklon ti kasto agasat ko. Ne, agsangit ka mo anak ko. Apay, adda ka dirikrik na adda ka din nasakit anak ko. Talaga adya akong makakita nanang. Awanan serserbig. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Adda kami dito ya pamilyam. Saan da ka abaybayan? Ipatpatag da ka. Siyak nga inam. Asikaswan ka nga aginggat ka baulak. Pasensya kaila ko mananang. May kawak lang amin unay iti kastya ng panakak. Panagrit na ket agmay may saak. Awan ka di timang mangagyo at chismis, may papan iti inayo, apo. Nga, anya, Lola? Wan nga agpaiso, Lola. Anya ti kayat yung asawan. Diyak kumangamin kaya tapat yun. Ngum umad-ado dagiti mang ibagbaga, nga adda ka nun sa bali akadindin na ti inayo. Saan mo't siguro, Lola? Saan ang maaramid ni nanang tikasta? Barang kastang agpaiso ading ko. Ngamjak la ibagbagakin ka. Nakitak ni nanang itay ijay sentro. Anya? No nakita yo, apay asaan nga agawid dito'y balayo. Kayat ko payapan ken, nupod no ti atap ko wano saan. Diyo pa'y ladakdakamaten ti may papan iti dayto iti amayo. Amangan no ad-addang agparikot, apo. Uwin, Lola. Panagnakan mi pa'y ka ni Manong JR. Nupod no matla ang tinaidanon ka na tayo. Sinurot ko itay ni nanang. Kat aday gam na basit abag.
nagturong iti balay daan tinemya. Anya? Hangam, apay asaan ada tayo tiim mo na nagpakitaan na? Apay, saan ang mailiw kada tayo? Mala, amangan no may tumula dito'y apo. Urayan tayo laangan tinayo. Bareng umay na kayo kitaan. Matiti kape manak ko. Agkapi kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan tayo. Agyamanak nanang. Ay, alagayam ti sidaan nga inluto yun, nanang. Tay paboritom a pinakbet asili. Agyamanak nanang. Naragsakak. Gaputa paboritok tinluto yo. Naragsakak ko na ngam nagliday matarupam. Apay, malaglagip mo ka di ti asawam. Wala na. Malagip na kami pa nga taasang pata na pamilya na. Saan nga ta mailiw karag iti duwangan nakmi? Di ka nga minagpanunot iti negatibo, anak ko. Amangan numakumikumlaang ti asawam, iso asaan nga umawawag. Sa pala ko mga rutakas na nga agpaiso na. Kas nakunakon, di kagpanunot iti negatibo. Ikamang mo iti apo, dagiti amin aparikot mo. Naimbag nga oras mo, friend. Umayak man. Ha? Si kakaninday ta, Melody? Ay na, sobra ka. Umay ka. Ay na, maragsakan na ka makakita manin kan ka, friend. Kasta man, friend. Kat agyaman nak, tanadanon ka diti balayo ita. Ay na, rumwarak ko maitayin ka. Gaputa day off ko ita. Ustumat asimangput ka. Kumusta kan? Naimbag man, tanalagip mo mulaangan asangputan ti pamilyam. Kinapudno na. Sa anak pa'y nagawid iti balay. Nagdiretso ak dito'y balayo. Gaputa da kayat ko nga iyuman kan ka. Anya? Ay sus, di ka maawatan, friend. Anya ka diti mapaspasamak kan ka. Ada na dagsa na parikot ko, friend. Kat kayat ko ayuman kan ka. Barang matulungan nak. Anya nga minday ta aparikot mo. Ala, ibagam kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impilit ni Melody tinagpasyudad, nga uray saan kumaapalubusan ni James. Iti sabalya bangir, nalidayan mat dayonis kan JR, gapo iti ipapanaw ti inada, tapno kanumapan ag trabaho. Ngam nagulbud lagayam ni Melody, tapno palubusan laan ni James. Gapo ta na sa una kan ni Nemya agayam na, nga awan pa iti sigurado apag trabahuan na, iti papanan na. Iti panaglabas ti bulan, naklaat ni Nemya, gapo tanapan ni Melody, iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ibagam kuman, Melody. Di na kon pagpanunutan. Ibagam kanyak no anyaman day ta aparikot mo. Nemya, Jaking gagara. Agsangit ka matan. Agoray ka man. Anya ti di mo inggagara ako nam. Iti kada kaya syudad. Nariknak ti talinaay iti sidong ni Bernard. Di ka agsangit latta nakasta. Ibagam no anya tinapasamak.
Diya ka mo no kasano nga ibagak dito iti pamilyak. Nangro na kadagiti anak ko. Apay, nakirelasyon ka iti sabali? Nemya. Anya kumati kaya't asawan ti panagsangit mo akasta. Insukat mo ka din ni James iti dayjay a Bernard. Diya gagara, friend. Iso nagawid ak. Takayat ko akasarita ni James. Makiwin na swasakon kan ko na. Total, saan kami mo't nagkasar? Anya? Takas-taka din ti kalaka na dayta para kan ka. Kasanon dagiti anak yo. Amo ka maawatan dak tumatlaan. Kan may sa. Amo ka din akmatlangan maawat ni James. Gaputa agdadagsan ako. Anya? Apay akin lahat nga inawis nak dito restaurant, Nemyang. Kada ka di okasyon? Awan, Alan. Ngam, ada ngamin napatag nga ibaga. Diyak ngamin amunoan niya tirumbang agbalin a reaksyon ko iti daytoy an amwak. Oh, anya dayta anamuan? Amangan mat no chismis lang dayta. Jakati may ramraman. Saan a chismis? Gaputapod no. May papan ngamin daytoy kin ni Melody. Anya ti may papankin ko ana. Kalkalpas mila nagsarita itay. Ang mga no nagawid itan ije balay na. No sinurot na ating balakad ko ken ko na. Jak maawatan. Anta ka di parikot. Dakkel ti parikot na. Gaputa nagawid dito'y lugar tayo, amasikog. Ha? Sinikugan ka no ti sigod akayan ayat na nga dayjay syudad. Anya? Ay unay matano kasta. Narigat lang arudan ti pagdaldalanan ni James ita. Kasjay pa iti naramid ni Melody. Imayak ta da kayat ko adamagan. Sige, agdamag ka barang amok ti sungbat na. Nasingad kayo ngagpagayam kan ni Melody saan ka di? Wan, James. No kasta nga rod. Ammom ti mapaspasamak itakin ko na. Anya ti kayat mo asawan ang mapaspasamak kan ko na. Pulos asaan ngay mauawag kada kami. Kat adda pa'y madamdamag ko adyak magustuhan. Diyak kayat ti agsao, James. Nasaysaya at no ni Melody ti pagdamagam. Itad ko lang ti baro a cellphone number na. Nanang, di kayo matagtagari. Apay, adda madiari-krik na anyo. Awan, anak ko. Ngam ti asawam. Adda. Anya ti kayat ti asawen. Paliiwam anaimbag titigtignay ni Melody. Tano sa anak nga agriro. Agdadagsen ti asawam. Anya? Kasano ko maanak pasamak na ita? Kat manumat abulan ti kaawan na dito lugar tayo. Dandanin makatawin. Isungarod ako nak apaliiwam. Palutputam kit di. Nupudno ti atap ko wano saan. Anya ka diti ko nang naibagam, James. Pangaasim ta ibagamon. Makaturturog akon. Sipod si mangpet ka nagapo di syudad. Sa baling titigtignay mo. Apay an alamis kan kanyak. Awanan dahil di Melody nga inayat ko itinapudno. Pangaasim, James. No kayat mo agtali na edak kada kayo. Di kalat na nagsasaw. Anya? Nalawag mo siguro timbagakan ka. Di ka an agsasaw no kayat mo nga agtali na edak pa'y kada kayo kadagiti anak ta. Kaya't kung ibagam kanyak ti kinapudno. Tangay pilitan nak. Sige. Ibagakon kan katipod no. Amok anak adlaw mo ni nanang. Wen, pudno. Agdadagsanak. Ngam saan asika ti ama ti inawak. Anya? Saan akon nga interesado no anyaman tinaidanon kan ka. Tinapatag na ibagakon ti kinapudno. Amo ka din akon maawat.
Iso asumurot akon iti ama ti sikog ko. Saan, Melody? Pangasim. Agtalinad ka kumakada kami. Ikarik, ibilang kun to apudpud nga anak ko daytan inawam. Basta di na kami kumapampanawan karagiti anak ta. Lading itat, James. Saan kan ngay ayatan? Kat ti ama ti sikog ko itan tipod no ngay ayatak. Kat di na kun malapdan asumurot kan kwa na. Di kagdanag. Kasaritak dagiti anak ta. Sakbay a pumanawa. Nanang, pangasim ko ma. Di na kami panawan. Apay, saan kami ka din napatag kada kayo? Pakawanan dak kumanak ko. Diyak ingagara akas to ti pagbanagan ti amin. Ngampatsyan nyo man wano saan. Ipatpatag kayo anak ko. Di na kami kumapampanawan, nanang. Di ka kadimasyan kada kami. Nang runa kinitatang. Nakakaasiga po itikas diya kasasaad na. Pakawanan dak. Kas na ko na akon. Diyak ingagara akas to iti pagbanagan ti pamilya tayo. Ngam da ito iti naglagi pa nyo. Ipatpatag kayo nga agkabsat. Dadakkel kayo na. Amo kakabaalan yun nga iwanan ti bagiyo. Ag tinulong kayo magkapsat. Ag pinatag kayo. Ganda kayo lakuman ti mga iwan iti amayo. Talaga pinanawan na kayo ni Melody, James, anak ko. Di mo lang naasyanan kada kayo. Kang runaan kadagiti duwang nga anak yaw. Anyala unay ay tinagkurkuranga kiti asawak nanang. Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Awan ken kati pariko, tanak ko. Aday ti asawam. Iso nga agamiris kamatan. Di mon ipilit ti bagim ken kuana, no talaga asaan na kanakayat. Ipaay mo latan ti atensyon mo kadagiti agad adal pailaeng anak mo. Laglagi pam asikalaengan tinamnamaan da. Wala na, ikarigatak. Katulungan na kumaamang aramid iti dayta. Namnamaam ti suportak, anak ko. Kat di ka kumaumibibot iti apo. Kanayon kumaakid dawam ti panarabay na kada kayo. Gusto daytan, pari James. Adun tinainom mo nga ara. Nabartag ka na yan. Bayan na kumalang parialan. Kahit kung ipapas ti sakit tinakam ko kan Melody. Itaan ka sa pulak ti panangandingay na kanyak. Ngam, apay pinanawan na. Nagsakit parialan. Nasakit. Anya ngay na ro, pare. Awanan ti maramidam. No talaga asaan na ka nakayat. Ipamay samlatan ti atensyon mo. Kadagiti anak mo. Pagatalam ida. Tapno na saya ato ti masakbayan da. Masaksak tanak pare. Nagsakit ti kasto yan ang banagan ti pamilya mi. Kas na ti kabalan ng sranguan. Kasapulan nga awaton ti kinapudno, pare. Agbalin ka na tibker para kadagiti anak mo. Naimbag nga oras mo, James. Kumusta kayon kadagiti anak mo? Kanya tinamnamam nga sungpat ko kankanim ya. Pangaasim, di na kumamat guraan. Awan amok iti naramid ni Melody. Oray siya, nabiit ko pa'y anaamuan. Masakit ti kasto yung impalak-am ti gayem mo ka na kami. Lupay saan kami pa nagkasara. Pinanunot na kumamat ti marik na iti anak mi. Gapoy ti kinagulib na. Apay, di mo ka di maaklon ti sikog na no bilang? Maaklon ko. Ngam pinili na ti sumurutan ni ti nakasikog ken ko ana. Iso na sakit ti marikrik na kita. Maasyanak unay kan ka, James. Nakalidliday ka unay. Ngam tapno makabawi, ah. Adda pangawisakan ka inton bigat. Kat sapay la kumata umanugot ka sumurot kanya. Nya. Sa dino? Basta, maamuam to inton mapantay jay. Sigurado ang mabaliwan ti panirigam iti biyag numapan ka ijay. Anya.
Dito ti kapem, tatang. Inyigan kayo dito sirok ti kayo apag tugtugawan nyo. Gaputaan mo kakayat yu ti agkape. Agyaman ak yun anak ko. Apayak kaslan naliday ka. Ada ka ti parikot mo. Tatang, talaga ka di amarakrakan ti pamilya tayo. Saan na kami ka din nga ipatpatid ni nanang? Anak, awan inaasaan amang ipatpatag iti anak na. Kidawak ka na kayo ngagkapsan. Adiyo ko magurguraan ti inayo. Awatan nyo latan ti sitwasyon. Idawdawat tayo langan. Sapay lang kumata makaamiris tumatlaang ni nanang yo. Kat agsubli ka na tayo. Sapay la kumata kasta. Ngam, panagkunak. Saan na mapasamak ti kasta? Di ka kumagsawi ti kasta, anak ko. Di mo pukawan tinamnamam. Pasensya kayo la kuman, tatang. Masaksakit anak lang amin. Gapo ka nagiti ang mapaspasamak. Ang ikarikada kayo. Tunuyak ti arapaap ko. Isagot konto kada kayo ti baligig. Agyaman ak iti kasta ka panunutam, anak ko. Payam, ikarigatak ti mang paadal kada kayo. Aginggat ka ba, anak? Tatang, nangagkuti saritaan nyo itay kini Eunice. Di ka di may papanit ti inayo. Pasensya kayon, tatang. Ngam na sakit tinagam ko kininanang. Panagrik na kita. Kat saan na kami nga ipatpatag nga kapsat. Kasi tinaibaga kiti kapsat mo. Di mo kumagurguraan ni nanang mo. Uray kasi tinaramid na. Isuntulat hati inayo. Saan na mabaliwan na ita, anak? Amok na ita, tatang. Nasakit lang amin para kanya. Naglakakan ko na ti pa nang isukat na kada tayo. Barukan, anak ko. Amok asaan ko na mailimid kan kada iti pudno ang mapaspasamak. Kat ti makunak. Agtitinulong taylatan. Kaya't ko ang makalpas kayo ti panagadalyo ka ni Eunice. Kat ure kas ti tinagbanagan ti pamilya tayo. Ikarigatak ti mangisakad iti panagadalyo, anak ko. Uwan, tatang. Ikarikmat kada kayo. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Tapno matungpal ti arapaapyo para kanyak. Adda kalagayam dito sirok ti kayo dito arubayan, anak ko. Itay kapaya sapsap ulen. Apay ka din, anak. Ada masapol yo. Ayaban ka kumangarod nga agmerienda. Nagluto ak ngamin iti paboritong amerienda. Madamdamag to na mga nanang. Sa anak pa yung matamabisin. Ay, nakalidlid ay kamanan, anak ko. Apay, aging ga ka di ita kat di mo pala naiwak si ti inaramid kan ni Melody. Nasakit nga minanang. Sa nabali ko man, saan ko nga inayat itinapod no? Nalakala ko maalipatag. Maawatak tirik naman ako. Ngam pangaasim, tadi ka kumamot agpulkuklat na nakasta. Mabaybay ang payen tabakim. Kastamot tinigosyom apangalalaam iti pagbiagyo kadagiti anak mo. Jakmat ngamin maliklikan tag panunot nanang. Maladingitan ako na eh. Iti kastyo nagbanagan ti pamilya mi. Patib karam kumati pa kinakam mo, anak ko. Addan tulat tamo na pintas a pagbanagan ti biagyo nga aga-ama. Agyamanak nanang. Agyamanak, iti kanayon niyo panang patibkar itiriknak. Pagrabang akday takas inaman ako. Adak lang dito'y amang ipatpatagkan ka.
Naimbagal daw mo, James. Anya ngay, nakasagana ka ka din iti kunak, apang ipanakkan ka? Lemia, sa dino ka di ti papananta? Sigurado ka, ang mabaliwan ti kasasaad ko, gapu iti bagbagam apapananta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagawid ni Melody iti lugar da nga agdadagsen, kat nadlaw dayta ni Nana Diling. Kinasarita nga ron ni Nana Diling ni James, kat imbaga na tinadlaw na. Kinasarita nga ron mat ni James ni Melody, kat inaklon mat ni Melody ti kinapudno. Nagdesisyon ni Melody, apanawan na dagiti agaama. Gapu iti dayta, kastaunay aliday, tinarik na dagiti agaama. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wen James, maipasiguradok daytaken ka. Iso nga agrubat kan. No kayat mo, agpakuyog tapay akin ni Alan. Sana bale, awan trabaho da ita. Ore saanan, mabit lang nga ro, tenak agpelas. Orayan na kulit salas. Tsak na yung pagarop ni Mia. Dito'y gayam training center dagiti agmasmasahit imayanta. Kat na-endorse nak pa yan. Apay, di mo kayat? Di mo ka di kayat tagyan dito eh? Saan matakas ta? Nasdaawak lang. Nagadumot gayam dagiti kapadak iti kasasaad dito eh. Kat agyamanak iti panangyag mo kanyak dito ya. Awan anyaman na, James. Kat, anyang iti planong ita. Agawid akpay. Isaganak dagiti amin na kasapulak. Kan kasaritak dagiti anak ko. Kayat ko mati makasursuro nga agmasahe. Tapno adanayon ti busbusan dagiti anak ko. Do bilang ta makatrabaho akton kas masahista. Sigurado kayo kadi iti dayta a desisyon nyo, tatang? Kabalan nyo kadi ti agmay-may sa ijay syudad? Wingag paiso, tatang. Amangan mat numarigatan kayo, numapan kayo ijay. Saan, anak ko? Para kada kayo, no apay akayat ko ti mapanag-training agmasahe. Sana pale? Adamat ni Lola yo akan kadwayo diti balay, kabayatan nga awanak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Jak baybayan dagiti apo ko. Gamhusto ti ko na ni JR. Kabailam nga ta, ti agmay-may sa ijay syudad no bilang. Awan mga sikaso ijay kadagiti kasapulam. Didak pagdanagan nanang. Karaman day tayo ti training mi. Isa masurok to dagiti rumbang nga ramidag. Nangruna ti mga sikaso kadagiti kasapulak. Ala, agan-an at kangarod ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumamang iti apo. Agyaman ako na nanang. Diyos ko, pagyaman ka na giti ado at tulong mo ka na kami. Naggraduaran na giti anak ko. Babayan ka na giti parabor mo. Tatang, at iti meriendayo. Inyigan kayon dito salas, tapno makapangan kayon.
Makumikom kayo mat ngamin nga agre-review kadag iti lecture iti panagmasahe. Idinto tanalpas yung mat ti panag-training yo. Agyaman ang iti merienda anak ko. Amom, masapul na tang agtultuloy ti panagsurok. Nga orin nalpasan ti training ko. Tapno jak malipatan. Wen matkit di tatang. Ngam saanan na masapul nga agtrabaho kayo. Agpada kamin ka ni Manong JR nga ada natalgad apanggadan na. Bay andak laeng anak ko. Napigsa akpay. Iso nga agtrabaho akpay. Sige, ada kada kayo day tatang. Basta diyo abusun ti bagiyo Gapot ada kami mat amang tulong kada kayo. No anyaman ti kasapulan nyo. Wan yun is anak ko. Ni kagdanag. Di ka di mapansarong karan ti inayo iji syudad. Nabayagan na di nauding sa sarongkar da diti balay. Akadwa na nagiti kakabsatyo. Mapan kamin tulatan inton adawayami, tatang. Makumikom kami pa'y ngamin itakan ni Manong JR. Kan maysa, no talaga kayat na kami ang makita ni Nanang, di iso kuman ti umay diti balay. Wan matkat di Hangam ulitek ti kanayon nga ibagbagak kada kayong agkabsat, Eunice. Di yu gurguraan ti inayo. Gaputa inayon tulatan ni Melody. Paday ta pari Alan. Nalpasan ti panang masahik ken ka. Agyaman na ka, pari James. Ay na, nakaginawak manen gapoy ti panang masahim kanyak. Awanan yaman na pare. Basit lang na ita, may kumpara iti adu-atulong mo iti pamilyak. Inaramid ko lang ti rumbang, pare. Ito yung tibayad ko. Inton madamdaman ti panang itulod ko ken ka, mangal daw tapay dito'y balay. Gaputa nagluto ni bakat iti espesyal amasida. Ay, doon na pare Alan. Jak atrasan ti grasya. Unayan, James, anak ko. Kasta unay manen nga isem mo. Kalpasan anay babam ti awag mo di ta cellphone mo. Adda ka di jak amaw. Ay, adda kayong mo't gayam ita si Dagnanan. Kitaan dak mo't gayam. Naimbag man tanadlaw yu dayta, Lola. Amuyo ka di? Addan baro alab life ni tatang. Ha? Anya, nadlaw mo gayam na ita anak ko. Apay, kagura na ka di no bilang taagayata ko ni ti sabali. Sanda kayo kagura, tatang. Karbangan nyo dayta. Ngam sapay la kuma. Tayam amuyon tumet kada kami tinobya yo. Tapno makita mi tatang. Di ka madanagan anak ko. Awisek to diti palay ni Rowena tapno amuyo. Sige, tatang. Urayan mi ti panangyam amuyo kada kami kini Ante Rowena. Kumusta kan, James? Mabalin ka di asarong karak dagiti anak ta. Sige, sobra ka. Apagiso, aday ta dagiti anak ta. Gaputawan serrek na ka dagiti trabaho da. Agyaman nak, James. Mabit lang, inakayaban lagi ti ubing. Kasla, kaano lang idi pinanawan kayo. Katsapay ko tama pakawan na. Gapo itikas di nga inaramid ko kan ka, James. Ita, agbababawi ak. Gapo ta saan anasaya at tilinangan mi ka ni Bernard. Nagdakas mat gayam ti ugali na. Melody, ibagak kan ka. Naawat konti kas dyan nagbanagan ti relasyon ta. O sige, panawan ka pa dito salas. Tayo ibaga kada JR kan Eunice nga daka. Sige, urayag dagiti anak ta diti salas. Kailiw ko idan ang makita, kan maarako. At titi merienda, Nanang. Mangan kayo kabayatan ti panagsasarita tayo. When ngagpaiso, nanang. Agyaman anak ko. Eunice, kumusta kan anak ko? Kailiw kayo magkabsat. Pasensya kayo. Gaputa ita lang anak kasarong karak kada kayo.
Narigat nga min ti adda pa nagbiag mi. Iiso nga. Apay ngagsangit kayo, nanang. Saan ka di anasaya at ti kasasadyo iti sidong tinangisukatan nyo kada kami? JR, anak ko. Manong, anya ka kadi. Amangan no agungat ni tatang. Numanggag na ti kasta nga ibagbagam. Pasensya kayo, nanang. Sana rumbang tikas dyan ngayong bagak. Maawatak tirik naman ako. Kataklo na kamasol ko no apay ang nagsisina tayo. Sapay lang kumata mapakawandag. Nangrunakan ka, JR, anak ko. Pasensya kayo ni masidiga ka na kayo. Diyak ngamin kayat nga agpipin na sakit kayo. JR, kinasarita kan, may papaniti da ito. Saan ka di? Sorry, tatang. Nailuyo sa klay ti emosyon ko. Pakawanindak, nanang. Nalagip ko lang amin tirigat mi. Idi pinanawan da kami. Pakawanan dakmat, nanang. Nupay kanayon nga ibaga ni tatang asaan ko mga agsaksakit tinakam mi kada kayo. Nga, makarig na kami matlatta iti kasta. Di kayak tanag. Dakkel lata ti respeto mi kada kayo. Ipatpatagda kayo lata. Gaputada kayo lata ti inami, nanang. Agyam, anak ko. Dalpay ti abaga ni Melody apiman awan ako. Apay, di na maawatan dagiti anak yaw. Nasaktan la siguro ni Melody. Gapoy tinasaunag iti anak mi kenkwana. Angam ket de, nagkidaw mo't lang iti pamakawan ag itagkabsat iti inada. Ure kas jeti naramid kanyak ni Melody. Jakmat kayat nga agsakit tinakam da kenkwana, nanang. Inadalat ta, nga uray anya pa'y tinapasamak. Wad, anak ko. Katawan mo't siguro ti makunan ni Melody. Gaputa di mo inya dayo dagiti anak yu kenkwana. Nga uray pinanawan na kayo idi tiyempo tirigat yaw. Gaputa kasta ti rumbang, nanang. Diyak namin kayat nga dasakit tinakam dagiti anak ko iti inada. Ala, imasahin akman manen, pare James. Tanay, nasakit ti bagbagik, kapoy ti kado, dagiti trabaho. Ketuan na, pare Alan. Nasayaat matanda ka. Tapno anda customer ko. Ay, katuan na. Awan gayam. Kaano nga ngayam amom kada kami tinobyam. Madanon tulat ta, pare. O, anak itin. Sumreg kan ita massage room tapno masahin kan. Sige man langan, pare. Angam ne, di mo ibaybayag ati panangyam amom kada kami tinobyam. Di ka mananagan, pare. Mabiitan ti panangyam amok ka ni Rowena kada kayo. Naimbag man ta nakapasyar ka diti lugar mi, James. Kunak no di mo ipaypayso ti mangsarong karkanyak. Kunak no itilatan cellphone ti pakangkangagak iti boses mo. Inkarit kan ka nga umayak dito lugar yo, Rowena. Isungat da kita. Ket no mabalin, sikamat ti awisek nga umay iji Ilocos. Mabalin? Awan parikot iti dayta, James. Sumarong karak tumat ijay lugaryo. Agyaman ak, Rowena. Kayat da kang kami na makita dagiti gagayem kan kakabagyak. Kan may sa, kayat ka ayam ammo ka dagiti anak ko. Ngam, kayat dak kadimat lang aparakan ka? Amang ano saan? Nasingpet dagiti anak ko. Isu apat tiyak ang maawatan dati relasyon ta. Oh, kumay ka, Rowena. Dahito iti balay mi. Ala, James, ag nervyos ak matan. Awan rumbay nga pagdanakam. Mabitla nga, ayam magdananang. Kastamot dagiti anak ko. Nanang! Eunice! JR! Adda kami! Umay kayo! Nay, at dapat ka kuyog mo ang nagawid, anak ko. Iso ka din dayta ni Rowena. Uwan nanang, iso.
Agpada kami asaan na makakita. Tila nagdumaan mi, kat adda pa'y basit makita na. Sana kas kanyak, namin pinsanan anay dip ti panagkitak. Kasta ka ti anak ko. Naragsakak ang makaamamukan ka balasang ko. Kasta akmat, nana. Mala mabitlaang mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Na yun isa pa kada kamot gaya mon dita. Kit kita umutlatan ni Rowena. Lola, dayta ka din na babae tinang isukatan ni tatang kaninanang. Masigurado na ka di? Adi ng tulukwan ni tatang? Apay mo't na kasta ti bagbagam apo. Kontra ka kaday iti relasyon dakin ni tatang mau. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Narukop, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, si marungkar ni Melody kadagiti anak na, gaputa kailiw na matidan ang makita. Nalagip dagiti agkabsat ti rigat da, idi pinanawan ida ni Melody. Immasidag ni James, gaputa amangan no makaisawang dagiti agkabsat, iti makapasakit kan ni Melody. Iti sabali abangir, inawis ni James ni Rowena, asumarungkar iti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apa, Yunis, apo. Kit kita umutlatan ni Antim Arwena. Umay kan, umasidag kan kwa na. Apay, Lola. Dayta ka din tinangisukatan ni tatang kaninanang? Apay, masigurado na nga ta. Adinan to pasakitan ni tatang? Pangasim ko maanak ko. Bayam apanagnikak nga awan madi apinsar ni Antim Arwena kanyak. Pasensya kayon. Agawi daklaangan. Jak kayat asyak ti makagapo, iti diyo pagkikinaawatan. Saan ka pumanaw, auntie? Bisita da ka. Iso asang nga ilyan da kamet. Nalabit. Naklaat lang ti kapsat ko. Iso akas de ti kunana. Baybayan nyo pa lang. Nga masigurado. Saan a kontra ti kapsat ko iti relasyon nyo kinitatang, Auntie Rowena? Sapay ko mga rod kasta. Jak kayat asyak ti makagapo, ti diyo pagkikinaawatan. Di kagdanag, Rowena. Nalabit, naklaat lang ti anak ko. Iso akas dyan ti impakita na. James, nakaluto akon. Ingkaayabanon dagiti anak mo, tamangal daw tayon. Sikan ti mapan mangayam ka na kwada. Tapno maya sidig mo ti bagim ka na giti anak ko. Mabainak mo't nga rod. Sikan ti mapan mangayap kadakwada. Taang mga nodida umay no siyak ti mapan. Ay na, anya kalakit tinaya. Mala, umay ka. Dua ta mapan mangayam ka na kwada. Wow! Paborito tinaluto ang masida. Talaga, Eunice? Sige nga rod. Agtugaw kan. Tarama naman ti lutok. Sapay la kumata magustuhan nyo. Talaga? Da kayo tinang luto iti daytoy, auntie? Uwen, Yunis, anak ko. Iso amangan kan. Kataramanam ti luto ni Antem, no na imas. Sakman lang ang tiagtugaw. Kan mangraman iti luto ni auntie. Saan samot ang mabisin niya din ko? Sika talaga, Manong JR. Ala.
Agtugaw kayo nga rudan. Sapay la kumata mong gustuhan nyo ti lutok a simple. Talagamot pare James. Agdenden na kayo gaya man ka ni Rowena. Isumot lagay ma-blooming ka. Nagasatak nga rod, pare. Gaputa, inayat nak ni Rowena ay tinapudno. Ikasar kong tumot laeng, ngam agurnong kami pa, tapno at nanawadwad na mausar. Katwen tinapateg, kat agking kinawatan, kan agpimpin natig kayo. Awan gayam, kasanon ni Melody. Amo na ka din ti may papan kini Rowena. Saan na masapol maamuan na, pare? Sarabali. Naragsak mo ni ti Sidong ni Bernard. Di mo't nadakamat mo idi kanyak, asan anasaya ti relasyon da. Gaputadangdangran na ni Melody. Wen, ang saan na mabaliwan ti sitwasyon, pare? Addan sa bali nga ay ayatek. Sa bagay, ang nasaysayat mo't laeng, nagsarita kayo kini Melody. O sige, pare. Kasaritak to, inton sumarong karmanan ni Gibalay. Nasaya at tanadanon ka dito'y balay yon, James. Wala ta, day of kumatita. Naimbag man ta, nakalagip ka ngay may dito balay ni Mia. Bakit, kumusta ka matan? Kastoy, mayat tamat. Sika ngay, kumusta? Nadamag kumat nga addan baro a love life mo. Asino ngay, mabalin nga iyam among tumat kanyak tapno makitak mat. Awan parikot iti day ta. Talaga ayam amok kada kayo ni Rowena. Kapot agas sawa kami ton. Anya, kayat mo asawan. Wen, ni Mia. Kasta ti planok. Ngam sakbay na. Agurnong kami pa'y angaw muna. Kasta gayam. Sayang, sapay adda imbaga ni Melody kanyak. Anya timbaga na. Pangasim man ti ibagam kanyak. Nakla atak iti dada nga imbagam anemya. Diyak ni namnama. Akayat pa ni Melody ti makisindoblian kanyak. Wen gaputaadan ni Rowena. Ngumnaawan ko ma, nalabit akayat mo matlang nga sublian ni Melody. Laglagi pam nga isutiin na dagiti anak mo, James. Saan na may subli tinapalabas. Gaputa adun dagiti napaspasamak. Sapay ko mata maawatan nak na miya. Kaya't kula ang mabukal matlaang ti pamilyayo, no mabalin. Naimbag na oras mo, kabsat. Sika ni Rowena, saan ka di? Owan, kabsat. Apay ka di? Ada ka di ka sa pulam kanyak? Sino ka di? Siyak ni Melody. Siyak ti asawa ni James. Asawa ni James? Wan, Rowena. Uray dinak inkasar ni James. Siyak latta ti ina dagiti anak na. Iso ada kami ti rumbang nga agtipon. Iso apang nga asim. Adaywam ti asawak. Di mo ko mapanunutan na iti imbagakin ka ni Melody, Rowena. Ay ayatan ka. Iso adinak at adaywan. Ngam, husto ti kunana. Iso ti inadag iti anak yo. Iso ada kayo kano ti rumbang agtipon. Jakon ay ayatan ni Melody. Sika itan ti linaon ti pusok. Sika tinang tedlawag kanyak. Hindi panawon ti bagyo iti biyag ko. James, jak kayat nga ada masaktan nga po kanyak. Iso anasaysaya at laangan nga aglinipatan. Subliam ni Melody. Gaputa iso ti ina dagiti anak mo. Anya, saan? Tsak maaramid na ita. Gaputa si Kanti ay ayatek. Anya ka diti parikot pare. Apay ngagbarbartag ka manen. Aduuna yung tinainom mo. Agurak ni Melody, pare. Kalpasan ti panang panaw na hindi ka na kami, kanang iti anak ko. Nga oray nagpakpakaasyak.
Saan na nang ikaskaso? Ita, kaya't natin subli. Anya? Tay talaga yan. Katawan mo't maramidan na. No di mon kayat pare. Isuasan arumbang agbartag ka. Awanan pare. Nakiwin na suwasan kanyak ni Rowena. Kapot kinasarita ni Melody. Ah, Nasakit. Ay ayatek ni Rowena. Kaya't ko nga ikasar. Kam kasanupay ang mapasamak na ita. di mo kumakunaan. Ang makibibya nga kada kayo kini James. Rowena, Anya ka diti kayat mo nga ipagka. namuak ngamin ang nakiwin na suwas ka kenkwana. Pudno dayta. Gaputa hustumot ni Melody. Isuda ka ni James ti rumbang agtipon. Gaputa adda dagiti anak da. Nga madundag iti napaspasamak, Rowena. Narigatan ang mapasamak day tay bagbagam. Kan may isa, sika itante ay ayatan ni James. Sigurado lakid di nga agliday manen, no talaga makiwin na suwaskan kenkwana. Malipatan naktumatlaang ni James. Diyak lang amin kayat. Asyak tagbalin at tubang, iti pan nakabukol manen ti pamilyada. Kunantan nga dapuntom dita, ang napukawan ti panagayat ni James kini Melody. Gapumet laeng iti pananggulib idi ni Melody kenkwana. Alan, Di mo kumamot pasakitan ti gayem ko. Ita ka di pa ita nakalipatan. Nalipatan nanti saem nga impain ni Melody kenkwana. Ken naawat nanti amin. Ket amok agapuken ka. Isu adaras nakalipat ti gayem ko. diyak mo Alan. Ngam, aklunak. Ay ayatak itinapudno ni James. Ngam rombang nga amirisak anaimbag. Noan niya ti maiparbang nga aramidak. Anya ka din day tingar aramidang Melody. Apay anapan mo kinasarita ni Rowena. Kat imbagam amakiwin na swas kini James. Kaya't ko laang amabukal man ti pamilyami niya. Apay, dakas ka di. Kat, apay, pinanawam ka din ni Bernard. Apay akayat mo ti makisinubyan kini James. Saan pay? Ngam aramidak to dayta. Inton sinaanan ni James dayjay babae. Adayo matlang anapin pintasak ngam dayjay ababae. Friend, daytoy lang ang ti maibaga. Sinayang mo ti panawon para kada kayo kini James. Bumawi ka langan kadagiti anak mo. Sulnitam tinagkurangam kadakwada, itatanapig sa kapay. Pangasim ko mamot anak ko. Labanam no anya ti madi amarikrik nam. Naglabasa mo unti kasta. Nabailambot ide saan ka day. Husto kayo nanang. Nabalak hindi agon daway. Gaputada ni Rowena anangan anding ay kanyak malaksit ka na kayo. Ngam awanan, ang kiwin nasuwasan kanyak gapo ka ni Melody. Apay, anya ti inaramid ni Melody. Kinasarita na ni Rowena. Imbaga na anda kami kano ti rumbeng agtipon. Gaputada na kita anak mi. Anyan ni Melody. Kasla nalipatan na mutang ti inaramid na kan kaide. Ti pananggulib na kan ka. Napakawan ko kuman gapoy ti kinagulim na. Ngam gapoy ti dayto nga naramid na ita. Nagsubli ti gurak ken kuana nanang. Anak ko. Patsyak asaanan ngagsubli ni Rowena. Iso nga awan ba't nga rudan serbiti biyak kanyak. Imay kami, tada na patag nga ibagami, auntie. Anya dayta. Kasarita da kadimat. Akas iti inayo. Di kay madanagan. Nakiwin naswasa kun ka ni James. Nga oray na sakit mat para kanyak. Husto mat nga minti ko nati inayo. Iso dati rumbang nga agtipon. Auntie Rowena, pudno nga iso ti inami. Ket kas anak, kayat mi kumamot ang mabukal ti pamilyami. Ngem ammo mi asanan ang mapasamak dayta. Husto ti kabsat ko.
Adon dagiti napaspasamak. Kan may isa, amo mi asikaitan ti ay ayaten ni tatang. Anya, Imay kami kini Yunis. Nga oray makumikom kami ti trabaho mi. Gapot madanagan kami iti mapaspasama kini tatang. anya ti mapaspasama kita kenkwana. Tinasayat, sumurot kayo langan kada kami ije balay, auntie. Agsarita kayo anaimbag ka ni tatang. Ngam nakiwin na swasakon kenkwana. Awanin turumbang apagsaritaan mi pay. Ngamamok. Ay ayaten nyo pa'y lang ni tatang. Isung umay kayon. Tapno makapagsarita kayo anaimbag ka ni tatang. James, ada akon. Agsubli akon diti balay. Sulnitak amin ang nagkurangak kada kayo kadagiti anak ta. Di nakarakopan. Dumngag ka iti ibaga. Sige, dumngagak iti anyaman na kayat mo nga ibaga. Sa anak a ginargari ni Rowena. Nagrusing ti pudno nga ayat di ti pusok. Katisigod a napudno a panagayat ko ken ka. Napukawan. Saan kan nga ay ayaten, Melody? Agawid kayon kadagiti anak mo itayan ti amada. Anya? Saan? Uray anya ti bagbagam. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko dito'y balay? Agyan kami dito'y. Gaputa agtipon tamanan. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Naruko, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Husto tinangag mo, James. Saan kami apumanaw kadagiti anak ko? Gaputa agtipon tamatlaang. Buklan takit din ti pamilya tayo. Umanugot akon, apay kasarkan ka. Lading itak, Melody. Ngayon panakunak, naladawan day ta para kadata. Saan kan nga ay ayaten? Kaputan ni Rowena itan ti adday ti pusok. Saan na pale? Saan tamat ang nagkasar? Saan awaya kayo mo't ang makapagkasar ka ni Bernard nga ama ng iti anak mo? Anya? Apay asaan ka ama pandita balay, nimya balasang ko. Agsirsirip kamutlat pandito'y saan una nga adayaw. Mabainak nana, kinapudno na, siyak ti mabain, gapo iti kasdi nga inaramid ni Melody. Insangput nakit din dagiti dua nga anak na iti sabali a lalaki dito'y balayo. Bayam laeng balasang ko. Ni James nagdesisyon iti rumbang amaramid. Kitaan nyo, nana. Simrekan da Melody iti balayo. Nagkinaawatan dan samatan kin ni James. Imposible da itabalasan ko. Ala, umay ka. Inta kita no anya man ti mapaspasamak. Sige nga rod na nadiling. Inta kita no anya ti mapaspasamak kadakwada. Ay na, anya ka din ti aramidan ni Melody, Alan. Idaldal na maten ti baginakan ni James. Idinto tasan lang arudan akayat ni James. Nalabit akayat namut ang mabukal ti pamilyada atata. Ay, ang naladawan ti amin. Saanan nga ay ayatan ni James ni Melody. Gaputa na ibaw ingan ka ni Rowena teriknana. Wen nga rod tata, hanggang baybayan tayo latan ani James ti agdesisyon, may papaniti dayta. Kuyugan dakman kit di tata. Intayo sarongkaran ti water refilling station da James.
Ay katuna, malaw may kabarok. Tapno makitam, tidakkel ang nagbaliwan na. Ay na, asinsado, sipon na dan iti trabaho dagiti agkapsaak. Nabayag nga agpaiso na jak nagpaspas siya rin jay, tata. Nanang, anya ka din tiar aramiden nyo. Apay nga nyawid yu dito'y dagiti kakabsat ko. Kabaulan nyo ka di, ti makikadwa kada tatang kan Auntie Rowena? Eunice, JR, siyak ti rumbang nga ikasar ni tatang yo. Gaputadda kayo nga anak mi. Apay nga italang ang napanunot yu dayta, nanang. Ita lang amin ana miris ko. Anigayam tatang mo ti talaga ngay ayatak. Dakas ka di no kayat ko amabukal manan ti pamilya tayo. Kinapudno na. Kaya't may mat mapasamak kumadayta, nanang. Ngam narigaten. Gaputa nagadon dagiti napaspasamak iti kalabas. Addan ni Auntie Rowena iti biyag ni tatang. Kastamet, nga addan ni Uncle Bernard iti biyag mo. Melody, di mon ipilit ti bagim kini James. Anya nga rod, sa baliitan kay ayatan na. Naladawan ti panakaamiris ko, Nemya. No diyak ko maginuliban idi ni James. Adayo ko masiguro ang nagsisina kami. Nalabit, talaga akastoy ti mapasamak, Melody. Di mo pa basulen unay ti bagim kadag iti napaspasamak. Ornosem laang ti panakilangan mo kini Bernard. Kaasimat dagiti dua nga anak mo. Numaya dayuda iti amada. Husto ka, Nemya. Kastalangan ti aramidag. Saan kon nga ipilit ti bagi? Gaputa siyak matlaang ti akin basol. No apay ang nagbawing ni James iti sabali a babae. Maala, nalpasan ti amin. Mangrugi kayo ki di manan. Kat sangwen nyo ti kinapudno. Kinapudno, asaan kayon amabalin nga agtipon kini James. Natulagan ti kasarta, James. Sigurado ka ka din, asyak ti kayat mo nga ikalaysa? Anya? Nabayagan nga agdintin na Rowena. 5 pa yan ti taon ti anak ta. Apay kitin ngay asa anak asigurado. Kat mabalin mat nga agbaliw day ta. Nga oray nabayagan nga agdandan nata. Malagip mo tinapasama kada kayo ka ni Melody? Anya? Sabali ti sitwasyon iti kanita. Iso adi ka nagpanunot iti negatibo. Umay ka man ket di tarakupan ka. Ay ayaten ka unay, Rowena. Ay ayaten ka mat unay, James. Kat agyaman akmat, iti panagayat mo kanyak. Naimbag nga oras yo, James. Rowena, mabalin ka di akasarita kayo adwa. Natalnan ti biyag mi ka ni Rowena. Naragsak kami. No dagiti anak ta ti gagaram, awan da ditoy. Adda da iti sabali a lugar nga agtabtrabaho. Amok day ta, James. Adda komunikasyon mi. Gaputa pa saray ikandakmat iti kwarta. Ngam saan aday ta ti imayak diti balahiyo nga agasawa? Anya nga ro ti gagaram. Kayat ko ti agkidaw iti pamakawan kan ka, James. Siyak ti makagapuno apay anarakrak ti sigud a relasyon ta. Ngam naawat kun day ta. Kat sapay lakuma. Taagbalin tayo nga agpapagayam itilaksid ti kasjay a napasamak. No siyak, mabalin latang agpapagayam tayo. Sapay kumata na pudno ka iti day ta nga imbagam. Wan Rowena, kat panaknakak day ta. Husto ti kuna ni Rowena, Melody. O sige, manipon ita agpapagayam tayon. Sigurado, maragsakan lakit di dagiti anak ta no maamuan daan na ornos tayo na talo. Wan James, naamiris ko nga min asaanan a masapol nga agsinubyan ta. Tapno mailintag ko dagiti bidot an aramidak. Katagyaman ak, gaputa pinakawandak.
Sige lang, mangantayon. Sapay kumata magustuhan nyo dagiti insaganak amakan. Dayta ti sagana ni Janie tagkasangay itangal daw. Huwag ngagpaiso yun JR. Kaya tagyaman kami, taimay kayo. Tapno danggayan na kami amang selebrar. Iti may kalima pa nagkasangay ti kapsatyo. Wen tatang, Auntie Rowena, ipatpatag mimot ni Jenny nga ading mi. Husto timbaga ni Eunice. Isu ano adda masapol yo. Di kay kumabumdeng amang ibaga kada kami. Agyaman kami no kasta, anak ko. Kumusta kayon nga agasawa, James anak ko? Awan ka di matlaang ti parikot yo. Nasayat kami lata, nanang. Naragsak kami. Kat nadaman parikot no daduma, gagangay langan na kita. Tinapatag, agdanggay kami amang sulbar iti asawak. Kasta ti rumbang anak ko. Ngamda kami kat di tirumbang nga agdamag, nanang. Kumusta kayon? Kumusta tirik na yo? Maululaw kayo kanipay lang? Mayatan tirik na kanak ko. Didak pa kadanagan. Kan may sa nobelang ti pulang ko ti binulod ko abiyag. Naragsak akaon. Gaputa nakitak ti panagkakapyayo kada melody. Di kayag sawi ti kastananang. Kaya't na kayo pa'y amakadwa ti mabayag. Ipatpatag na kayo ni Jenny nga apo ko yo. Wanmat namin, nanang. Di kay kumaagsa o iti kasta. Saan mi pa'y akayat nga agsisina tayo? Adto'y nanang, inyagan kayo kadagiti mula mi anak natan kan prutas. Kanan nyo dagito itapno pumigsa kayo pay. Sika ka di da ita, melody balasang ko. Wen nanang, siyak daytoy. Apay, saan da kun ama ilasin? Dispensarum kong babalasang ko. Diyak nga una yun makaipasir. Kasta ka din nanang. Isumat lagayam akit kitaan daklatan itay sumrekak. Awan nga road. Naimbag man, tanalagip nak nga imay sinarungkaran. Nadamag ko nga min anakapsot kayo nanang. Iso nga imayak. Ken, alaot mo tanday ti agundaway. Tapno at kidawak iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko ka ni James iti kalabas. Talaga adakulan tinagbaliwa ang balasang ko. Katala, pakawanan ka. Gaputa naragsak beton tibiyag ti anak ko. Iti sidong tinagbalin nga asawa na. Nagsaya atan ti kastoy abiyag mo ita melody. Papasya-pasyar ka lang dito'y mall. Saan mo't nemya? Adala nga min imay ko ginatang dito'y isungad daa. Nairana mo ta nakita ka. Di ka man. Kano in libre nakpay nga rod iti merienda. Basit lang dayta, friend. Madlaw naragsak ka na. Gaputa na lawagan ti rupam. Husto ka, friend. Naragsak ka. Gaputa na saya at itantipan na kilangan kanyak ni Bernard. Ken, agpapagayam kami pa yan kadaruwena. Ay na nagsaya atin adamag dayta melody. Kasta napimpintas matlaang ti agbyag no nalagan ti barukong mo. Tay awan im-impenem asakit tinakam iti pada matao. Husto ka nemya. Mala, intakarodan. Agawid tan, gaputan nagatang kumutan ti kayat ko agatangan dito yung mall at t-shirt para iti asawa. Naimbag mata nakaawid kayo manan ngagkabsat. Kailiw da kayo kaminan. Uray da kami tatang. Kailiw mi matan ang makita ti kabsat mi. Huwag tatang. Ken adda napatag nga ibagami. Anya da ita? Ibagayo lang Apay, makiasawa kayo ka din? Saan pa'y tatang? Ngem kaya't mi asorpresaan ni nanang inton kasangay na. Tapno makabawi kami Okay lang kadikada kayo, tatang? Apay kit dinasaan. Aramidan nyo ti amuyo anasayaat. Kat awan dagas na no sagutan nyo mati inayo. Agyaman kami tamaawatan nyo tatang. Ala, agsagana kayo nga rod. Sorpresahin tayo ni nanang inton kasangay na. Awan parikot iti dayta anak ko.
makapasuron mo't ni Bernard. Kung ano nga ipashare na dagiti anak mi ita kasangay ko. Dapat gayam na pananda. Ay, masuro na ka talaga. Ay. Hello? Anya? Apay nga dada dita? Sige nga, Rod. Umayak dita itamot laan. Happy birthday, Nanang! Adda kayo amin dito eh. Wananang, kinasarita mi ni Uncle Bernard. Tapno makimaymay sa kada kami. Ay na. Kasla, Jack, mas baalan ti marikrik na kita kinaragsak. Jack nilamnama mapasamak ti kastoy. Ay na, di ka nagdrama, Melody. Agragsak kakit di. Gaputan na patag kalata ka dagiti anak mo. Husto ti ko na ni Nemya, Melody. Mala, husto dahi tan. Intay kat mga nun. Taamangan no agbaaw dagitin ay sagana nga adu amakmakan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauluan. Narukop, nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.